Yesu nashimwe, ndabaramukije mwese, amahoro y'Imana abane namwe. Kw'izina banyita Pasikazi, ku bantu batanzi n'abanzi niko nitwa. Mbese nkaba ndabazaniye ubutumwa Imana yampaye kugira ngo ndabashikirize. Ubutumwa Imana yampaye ubutumwa bwo kubabwira ko umukwe agiraze. Uwo mukwe nawe murazi uwo ari we. Uwo mukwe ni Yesu Kristo. Yego, abantu bose rero bariko barayifata minenegwe, ubu bavyumve ko umukwe agiye kuza. Mbere yuko ndi butangire, reka manze senge. Uwiteka Mana ya Israeli, ndagushima ko uyu mwanya data, uyu mwanya ni wawungeneye kugira ngo ngire ico mpaye abantu bawe. Data, ugiye kutubwira ko umukwe yagiye kuza, twame twiteguye. Data, ndakwinginze umwuka wawe wera aze anjemwo. Uwiteka ari wavuga, ntaba ari njyewe mvuga. Data, ndakwinginze n'iryo jambo ryawe riherekezwe n'umwuka wawe wera kugira ngo agenda akore akazi mu mitima y'abantu. Uri Uwiteka, niryo zina ryawe. Ikintu nanse n'abadayimoni n'imyuka yose mibi, mu izina rya Yesu Kristo ndakwinginze Kristo, uburinzi bwawe bukomeye buze hano hantu. Urakoze Kristo, ni mu izina rya Yesu Kristo, amena. Tugiye gusoma mu gitabo cy'Ibyahishuwe igice 19 ku murongo wa 7 n'8. Reka dusome. Tunezerwe kandi dusesekare umunezero, kandi tumuhe ubuninahazwa, kuko ubugeni bwa wa mwagazi w'intama bushitse, kandi n'umugore wiwe yiteguye. Amina. Uyu ni umurongo wa 7. Ubugeni bwa wa mwagazi w'intama ari we Yesu Kristo burashitse. None ko bushitse, mwene data, woba wambaye wa mwenda w'ubukwe? Woba wambaye wa mwenda w'ubukwe Yesu Kristo yaguhaye? Abenshi barawutaye, abenshi ntibakiwambaye. Mbese abenshi barisubiriye kuri za ndya za kera, bya byo kurya bya kera. Barataye ivyizigiro, barataye ibyiringiro ngo ntazaza. Ngo ariko kuva igihe bakamuvugiye ngo uwo Yesu nawe kataraza. Kuva igihe bakavugiye Yesu kaje kataraza. Reka ndababwire bene data, ese ukuza kwa Yesu ugira ngo ni inzira azafata ayigende umwaka? Ugira ngo ni inzira azafata ngo ayigende iminota 5? Ukuza kwa Yesu ni nko gukubita urugohe. Gukubita urugohe, gufunga amaso no gufungura. Gukubita urugohe nukuza kwa Yesu. Ntago azafata inzira ngo azagenda umwaka. Ukuza kwa Yesu ntabwo kuzatwara amezi 2 kugira ngo ashike hano. Ukuza kwa Yesu no gufunga amaso no gufungura. Gukubita urugohe. Abantu bari baravuye mu burara, mu busambanyi, barisubiriyeyo bavuga ngo Yesu ngo ntazaza. Abantu barisubiriye mu kanuze, mu kabare, mu kabyiniro. Abantu barisubiriye kuraguza. Mbese abantu ntibacitayeho iby'Imana, bavuga ngo ntagazaza vuba. Reka ndababwire, wa mwambaro yabahaye ngo mwambare, mbese muracawambaye? Ko umukwe aje, ko umukwe agiraze. Abandi nabaguma bawanduza. Imyambaro yabo yuzuye k'ibintu zenye bidomagurike by'inuze by'imyanda. Ntibashaka kumesa ngo
umuntu uze umukwe azaza asanga imyenda yabo y'ubukwe yarameshwe isa neza. Umuntu afite umwambaro wanduye ntago azigera aja mu ubwo bukwe, umukwe azamwanga. Nubwo uzaba ufite akanuza akadomo kamwe gusa k'umwanda k'uwo mwenda, umukwe ntago azigera kwemera agutwara. Haleluya. Abantu benshi bibereye mu rushengero ari abanyabyaha b'urushengero, abanyabyaha bo mu rushengero baragenda kwirimba bakigira hanze bakajya kunywa dukeya. Aho uriko uranduza uwo mwambaro. Urava mu rushengero ukagenda kuraguza ugasubira mu rushengero, uranduje uwo mwambaro. Uravuye mu rushengero, uyu munsi wamye ukora diakona, uvuye muri diakona ugiye gusambana, umwambaro ugiyeho uruntuzenye ikintuzenye ikinuze ikidodo c'intuzenye cy'umwanda. Mumbabarira aho ngaho. Uri umuririmbyi urasohotse ugiye kwiba, uranduje. Mwebwe muguma mukora ibintu bitandukanye, mbese mwitwaza ngo Yesu ntazaza vuba, Yesu ntazaza vuba, ngo ntago ari ejo cyangwa hirya y'ejo azaza. Ijambo ry'Imana ritubwiye ko umukwe aje, umukwe araje. Mwene data, niyaza agasanga umwambaro wawe wanduye, ntuzasigara. Nimugende mutore imyambaro yanyu, umwambaro mumese kugira ngo mwitegurire umukwe. Muve mu busambanyi bwanyu, muve mu businzi bwanyu, muve mu buraguzi, muve mu gusenga ibigirwamana. Mumesiye uwo mwambaro kuko umukwe araje. Iyi ni message Imana ibagejejeho ibemeza ko umukwe aje. Bidusaba ko twitegura, dufate umwenda tumese n'isabune ariyo maraso ya Kristo. Tumese n'isabune, dusige isabune werederere ariyo maraso ya Kristo, kugira ngo umukwe azaza asanga wa mwambaro twawambaye, wa mwambaro w'agakiza. Nimugume mukirina mwoza uwo mwambaro, iyo myambaro yanyu. Iyo myambaro yanyu ni y'agaciro kuko ni wa mwambaro uzakwambara we uri umugeni kuri wa munsi wawe w'ubukwe. Umukwe niyaza agasanga umwambaro wawe uranduye, mwene data ntago azagutwara, azakubenga ntazagutwara. Kuko ntago uzaba witayeho kwitegurira igihe cyawe cy'ubukwe. Nimureke gukora ibyaha muri abakristo bo mu rushengero. Mwebwe murafata mukavuga bagenzi banyu, kandi ubwo muranduje umwenda mwambaye. Murafashe murinuvye bagenzi banyu, ubwo muranduje umwenda mwambaye. Kandi ubwo ugaca ukora bijya ugakora n'ibindi, wa mwenda ukagumujaho utuntu hose ugeze igihe uzagira iki, uzakwandura wose. Hakuvuga ati ndawanduje gato reka ngende ndawumese. Oya, ijambo ry'Imana ivuga ati ngo ni mwame mwiteguye kuko mutazi umunsi n'isaha. Ntago muzi igihe umukwe azazira.
umukwe igihe azazira ntago muhazi. Erega ntago ari inzira azarinda gufata imodoka ngaraje, ntago azarinda gufata imodoka ngo bamenyeshe ngo nguriya ngahageze ngo n'imodoka ntibibaho. Umwanya nk'uwo gukubita urugoye abashitsi, asange wariyanduje, asange hahandi yagusiga ntawe ukiri, asange bya bikorwa wakora warayivuyemwo, asange mbese bwa bukozi bw'Imana wakora ubikora kugira ngo uronke inyungu zawe, inyungu yo kuyijuru ntayo ugifite, wishakira iby'isi. None wumva uwo mukwe kabisa azagutwara? Abakozi b'Imana b'iki gihe basigaye bakorana uburyarya, ntibagikora babishaka, bakora kugira ngo baronke inyungu. Kuja gusengera umuntu bamanza amuha amafaranga. Bene data, none umukwe niyaza agasanga umwambaro wawe uri kw'ibyo bintu, ibyo bintu bidomagura bitandukanye, abandi nabo barawukuye barawushira hariya kure, umwambaro w'agakiza barawukuye bawushira kure, baca bagenda kurya zandya barya kera, ngo ibi abantu batubesha atese azaza ryari kuvuga twakamurindiriye ngo ngareba imyaka irangiye turindiriwe Yesu. Teka twisubirireyo. Yesu ashobora gutinda, urupfu rugaca rugukubita. Urupfu ntago rukubwira ngo rurazi uyu munsi, urupfu ntago ruguha isaha, urupfu ntiruguha umunsi. None ko umwambaro w'agakiza wutaye hajya, urupfu rukubitanye nuko umwambaro wawutaye, wumva karamarira y'ibihe bidashira. Nimutore imyambaro yanyu muyambare, imyambaro y'agakiza musubire muyambare, kuko Yesu Kristo niyagaruka agasanga umwambaro wawe uri kubudomagu, ntazareba ngo uri kubudomagu, azagusiga yigire. Umuntu azafite umwambaro utari kubudomagu, umwambaro umeshwe neza w'umweru utanduye, uwo niwe Yesu azatwara. Ariko abantu bafata imyambaro yabo, uyu munsi bakoze icaha, ejo bakoze ikindi, ubwo bari kubaranduza icaha hano ku mwenda, ikidomo ngaha, ikindi hano, ikindi, baguma banduza ibyaha bikabuku ku mwambaro wabo. Ariko ndakubwiye ko Yesu aje, umukwe araje, ni wihane woza umwambaro, umese uwo mwambaro w'Imana, uwo mwambaro w'agakiza, uwo mwambaro yaguhaye. Burya yaraguhaye umwambaro nubwo uwuta, yaraguhaye ari wo gakiza. Reka tubandanye dusoma. Egome ahawe kwambara impuzu y'irino nziza yakaka isukuye, kuko nyampuzu y'irino nziza igereranwa ibikorwa bigororotse by'aberanda. Ya mpuzu wa mwenda mwiza w'irino ugerana n'ibikorwa bigororotse by'aberanda. Ese ho diakoni, ejo waza ukadufasha gukubura hano hantu ko abakristo batazaza ejo, wabyuka karukaza. Reka manza niyumvire, oya ejo ntago nzaza mfite kuryama. Ayiwe, ngo uri mitiro ukimbura ingonera, niko abantu bavuga.
ngejo mfite itiro ryinshi ngo ntago nzaza, ngo bya bikorwa by'aberanda bizabiri heye. Ngejo turafite ikibatizo ariko abantu bo kuvoma amazi ntabo. Wa mukristo kanaka, ejo waza ukadufasha kuzuza kijya gisima cyo kubatirizamo, ukagenda kuvoma n'abandi bantu. Pastor, oya nukuri, oya ngeweho kazi ntako nakora rwose, ndazi kuba nazibatiza kare, nge ntago nabyuka maze ngiye kuvoma amazi. Basi ingo basi ushiremwo n'imiburiburi n'indobo zibiri z'amazi, abandi bazazibongereza. Oya ndatashe, ndafite ibikorwa mu rugo ngiye gukora. Bya bikorwa by'abagororotsi, bya bikorwa by'ubugororotsi urabyanze, ari wo umwenda w'irino. Ni mukunde gukora ibikorwa, mukora ibikorwa. Runo rushengero rusa nabi, dushaka abantu n'imiburiburi nka 2 baza kudufasha kukubura no gukirina kugira ngo turugire neza. None ko mfite umwe kanaka, ntiwaza ku mugoroba basi ukamfasha no gukubura, ejo uwundi akaza agakirina? Nukuri pastor, oya ako kazi karamvuna umugongo neza, gukubura karamvuna umugongo kandi ndanagwaye n'umugongo, ntago nabishobora. Genda urebe uwundi. Wa mwambaro w'irino w'ibikorwa uwushize ku ruhande kubera umugongo, kandi ugasanga ari n'uburyarye nta n'ugwaye, n'ubunebwe. Ngo udakora ntakarye. Ubunebwe nibwo butumye mbese uvuga ngo ndagwaye umugongo, kandi mukibagira ko imirimo izabavugira, imirimo izatuvugira. Imirimo izatuvugira. Haleluya. Uyu munsi abakozi b'Imana nta mazi yo kunywa bafite, ariko twabuze umuntu wo kwitanga n'imiburiburi azane n'ikibuni kimwe cy'amazi cy'abakozi b'Imana bonwe uyu munsi. Cyangwa se umukozi w'Imana avuga ubutumwa akanywa basa amazi kugira ngo aguma aronka ingufu zo kuduha ubutumwa. Kanaka, ntiwakorera uwo mugisha ukajya kugura amazi n'imiburiburi n'ikibuni kimwe, ko twebwe ata amafaranga dufite ukadufasha? Mukozi w'Imana, nukuru urebye umufuko haratobotse, mu mufuko haratobotse nta n'ikinguro n'igifite, kandi gufite mwone nk'ibihumbi nka 5. Ibikorwa ariko uvuga ko udafite, ariko Imana yabonye ko ufite. Imana izavuga ati bijya wavuze, narabona ko ufite amafaranga, warabeshe, wa mwambaro uranduye. Imyambaro yanyu ni muyimese, mugume mumesa imyambaro yanyu, kugira ngo umukwe niyaza azaza asanga imyambaro yanyu imeshe. Dore umukwaraje mwene data. Mwibuke ko kino gitabo ari byahishuwe, ni byahishuwe. Ubu n'ubutumwa bukugezeho bukubwira ko umukwe aje, bisobanurwa ko ukwiye kumesa umwambaro wawe w'ubukwe. Kumesa umwambaro wawe w'ubukwe
mwene data, bakristo, uyu munsi twari kuvuza umuziki mu rushenge tukavugiriza Imana umuziki, atariko twabonye igitoro nta kirimo. Rero dukwiye kushaka abantu n'imiburi nka batanu badufasha kugura igitoro, mbese gikora k'uyu munsi basi mu ndwiza tukikoca kana batanu mwodufasha mukagura igitoro kugira ngo uyu munsi dukore umurimo w'Imana, mugashira hamwe amafaranga. Dushaka igitoro c'amadolari, igitoro cy'ibihumbi 200, cy'ibihumbi 200. Umwe avuga ati ngewe nta n'ikingoro nikifite, uwundi ngewe mfite 100, uwundi pastor ngewe rwose nta n'umwanya naronka wo gusubira hariya mu rugo nje kuyaza n'amafaranga ari mu rugo. None se usubiye mu rugo si umurimo w'Imana uri kurakora? Uwundi pastor ngewe ntayo mfite, kandi ubwo ari afite mu mufuko. Bakavuga uko mpaka ubwo umurimo w'Imana urakwamye. None nkaho koko wumva utabuhombye, wumva wa mwenda w'agakiza utazaba ugize wanduye. Ibikorwa, imirimo y'abera. Ese noneho ko uri umukozi, uri umukristo, konzi ko umukristo arangwa n'ibikorwa. Umukristo arangwa n'ibikorwa. Cyangwa se ntuzi ko izina ryawe imbere bashira ko ibikorwa uba wakoze bizagukurikira cye bizakuvugira? None ibyo bikorwa nibihe bazagushira ku izina imbere y'izina ryawe? Ni mumese imyambaro yanyu y'ubukwe, kuko umukwe araje. Ibyo mwahebye kera ni mu bihebe nyene, mugume mwihanganye kuko umukwe agira ze. Azasange mwarihanganye, ngo hahigwe uwihangana agashitsa ku iherezo, kuko uwo niwe azakira uburake bw'Imana. Niyamara kuza akabasiga, murazi bizace bikurikira: amaborogo, amarira, induru nk'abapfishije. Kubera iki? Isi zaba yatewe. Bene data, imyambaro yanyu ni muyimese kandi mukora ibikorwa bigororotse. Uramenya ko umukristo adakora ibikorwa ntago azaba ari umukristo. Umukristo arangwa n'ibikorwa akora. Uri umukristo ntukore ibikorwa, imbere yawe, imbere y'izina ryawe nta bikorwa bizabyanditseho. Ngo kandi ngo kwizera kutagira ibikorwa ngo kuba gupfuye. N'ibikorwa bitagira ukwizera byose nico kimwe, bipfuye. Mwene data, ijambo ry'Imana rikuje rikwibutsa ko ukwiye kumesa imyambaro. Ni mwame mwiyeza kuko mutazi umunsi n'isaha. Bene data, buri mwanya musaba imbabazi, buri mwanya musaba imbabazi. Uyu munsi ashobora kuvyuka uri muzima, wagera hariya muhanda ugakubitwa n'imodoka ugacupfa gafura, kandi ijambo ry'Imana ritubwira ngo twame twiyeza. Imodoka igukubise ugapfana icaha, ucuja umva Imana ntirebera ngo wakoze icaha kimwe, imbere y'Imana n'icaha, kuko uzaba wanduje wa mwenda. Akadomo kamwe gusa k'icyaha kazatuma utaja mu ijuru. Imodoka igukubise ariko ntago ibyo ndakwipfurije. Ni urugero kabisa. Ndikunda tanga intuzenye, sindikunda kwipfuriza iyo modoka igukubita. Oya, mu izina rya Yesu ntabyo ndakwipfurije. Ndikunda tanga urugero ko dukwiye
ko dukwiye kwama twiteguye kuko tutazi umusirisa. Ushaka gutambuka hariya ugatsitara, hari abatsita bagenda bagiye, none niwatsitara ugacupfa wakoze icaha ukibagira kwihana, wumva uzacujaye, uzacuja ikuzimu nta kundi, none kari uwahakoreye. Rero ndakubwira icaha kimwe gusa kizatuma utaja mu ijuru. Imana ntabwo izarebera ngo nuko wakoze icaha kimwe. Icaha imbere y'Imana ni icaha. Bene data, ni mumese imyenda yanyu, mumese imyenda yanyu. Kandi ikindi ndabibukije, muze musaba iherezo ryiza mwene data, muze musaba iherezo ryiza. Uko usenga usengera ingati Imana twasaba ibyo kurya bidukwiye umunsi, usengera n'iherezo ryiza. Ati Imana ndakwingize, sinzi igihe nzapfira, sinzi uko nzaba meze, ndagusaba uzampe iherezo ryiza. Icyo kintu kizaguma ari nk'indirimbo, kiguma ari nk'indirimbo umutwe wawe uririmba, iherezo ryiza, iherezo ryiza. Kandi uguma wihana, kandi uguma utinya icaha, kandi umenya ko icaha ari mbese ari umwasi wawe, ukamenya ko icaha ari umwasi wawe. Haleluya. Uguma wiyeza, nubwo waba utakoze icyaha, uguma wiyeza. Amaraso ya Kristo aracahari, uguma wiyeza. Haleluya. Yesu nabagire neza bene data. Imana ibahezagire, kandi Imana ibahe gutahura ibyo nshatse kuvuga. Reka ndangize senga. Uwiteka Mana ya Israeli, ndagushima ko uyu mwanya nyuma yo kuvuga ijambo ryawe Kristo, ndagushima ukuntu wandinze Uwiteka bw'icyubahiro. Ndakwinginze Kristo mwana w'Imana, uhezagira abantu ari bwumva ubwo butumwa, ni mu izina rya Yesu Kristo niwe ndabisabye, amen. Yesu abahezagire kandi abarinde.